Tak tahu lah mana korang dapat sumber-sumber ni. Tapi mana ada saya nak pergi Hollywood pun. Siapa yang cakap saya nak pergi Hollywood? Aduh, maksudnya kenyataan yang sebelum ini disalah tafsir lah kan. Ramai tahu peminat menanti-nantikan projek Merkin di Hollywood sebab bukan mudah nak tembus ke sana. Tak apalah, mungkin satu hari nanti ada rezeki Merkin di sana kan. Sebab Merkin pun memang berimpian untuk lebarkan sayap ke antarabangsa. Kan yang call saya tu Fazli. So kan kawan. Kan macam tu dengan jawapan. So InsyaAllah, tapi kalau ada rezeki saya akan pergi. Itu impian semua orang. Itu semua pelakon punya impian. Tak kisah di Malaysia, tak kisah seluruh dunia. Memang that's the final destination for our career. So kalau ada, insyaAllah. But as for now, benda tu just a joke between me and my friend. And macam berbalik pada soalan tu balik, preparation for my next film going right now. As you can see, banyak benda yang bikin tengah prep sekarang. Tapi bukan di Hollywood lah kiranya. Untuk preparation yang sekarang. No. Saya berdiam dalam social media bukan sebab berjauhan. Tak ada. Saya just nak orang nampak kelainan karakter saya selepas ini sahaja. That's why saya diam. Saya tak nak orang tahu progression saya untuk saya lakukan my next film. That's why saya just nak a bit surprise for them. Jadi kalau tengok sekarang dah boleh nampak dah perbezaan tu. Ya ke? Nampak baju pink juga. Badan dah. Ya ke? Oh, maksudnya you sekarang ni tengah buat badan untuk next film kan? Not just badan lah, actually cleansing lah everything. Oh, okay. Everything. Just I need to focus more than 100% for this film. Adakah ini satu rebranding untuk Merkin sendiri macam mana? Yes, I can see yes. Sebab karakter ni saya tak pernah bawa lagi dalam career saya. So it will be my first ever and it will be not my last one, I promise. Certain orang macam kalau dapat ialah macam big movie apa semua kan, orang macam benda tu satu berita gembira akan share dengan why you pilih untuk tak berkongsi. Of course saya gembira. Ada juga time yang saya rasa macam, you know what, I need to post I need to tell everyone about this. But bukan semua benda yang kita buat kita boleh share dekat orang. Merkin, boleh kata yang Merkin sekarang ini tak banyak share di media sosial. Adakah sebab Merkin nak jaga eksklusif seorang Merkin itu? Saya hanya post kalau kerja saya. Ramai juga saya baca komen, kata hiatus. I'm not doing hiatus thing. Bukan, saya diam sebab saya tak nak share perjalanan karakter saya je. Saya masih post, tapi saya post bukan benda yang saya nak post, benda yang saya kena post. And there will be no daily update. Tak ada selfie. It's not because of I didn't care, but I want you guys to understand that right now mungkin tengah prep for something bigger, so that's why. Hilang dari radar sikit je kan, bukan. I will come back, I will muncul, but bukan sekarang sebab there's so many secret yang mungkin nak share for you guys, for you to appreciate the talent that I have and the hard work that I put in my work. So yeah.